Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav iz Stožic, uvodna tekma Olimpije na njenem štadionu v novi sezoni Prve lige Telemach. V drugem krogu prvenstva sicer Olimpija gosti Rogaško. Bolgarskih vrat, odbita žoga do Krefla, pa zdaj Silva. Predložek Silve, priložnost in gol. 1-0 vodi Olimpija. Mateo Karamatić je strelec v 8. minuti in znova so Slatinčani v zelo zgodni fazi tekme prejeli zadetek. Karamatić, ki je danes dobil priložnost od prve minute. Pavlović. Korošec lepo nazaj proti Pavloviću. Pavlović strelja mimo gola. Gre na oddaljeno vratnico, priložnost. Z golove črte zbijajo zmaji in ostaja 1-0. Ostaja 1-0. Ni uspel do žoge Miljanić, Žorž Silva, pa Benedičić. Benedičić še vedno, lepa podaja do Marciusa, Pavlović, priložnost zdaj za Rogaško, Pavlović v naročje Vidovška. Ratnik, Bristrič ima priložnost in brani Vodišek. Odlična obramba Roka Vodiška. Sešlar zdaj povsem na desni. Podaja Silvo, znova Sešlar v sredino, Fadida, 2-0. 2-0, asistent Cvit Sešlar, strelec sam Fadida, njegov prvenec na uradnih tekmah za Olimpijo. V sodnikovem dodatku prvega polčasa, torej Olimpija do prednosti z 2-0. Krefl, Motika, dobro preigrava Motika, potem pa Sešlar, padel je Sešlar, Vinčič kaže, da prekrška tu ni bilo. Nova priložnost za zmaje in ni zadetka. Bristrič je preizkušal zelo zvito. Olimpija bi seveda, vsaj takšen je vtis, lahko stopila na plin, če bi bilo potrebno. Mislim, da je imela Ljubljančan ogromno rezerve. Zdaj je Rui Pedro. Lepo Pedro. Joj, kakšna akcija obeh rezervistov, ki sta vstopila pred nekaj trenutki. Čudovito kombiniranje Pedra Lukasa in Ruja Pedra. Rui Pedro je zadel 80. minuta. Zdaj so seveda odpravljeni še zadnji dvomi okrog zmagovalca tega dvoboja, čeprav mislim, da je bilo tudi prej že jasno, da Rogaška zmage Olimpije danes ne more ogroziti. Teda krasna akcija, povedite takole. Spet napaka gostov in nova priložnost za Olimpijo. Rui Pedro, Fadida, 4-0. 4-0 za Olimpijo. 85. minuta, še drugič na tekmi, pa je zadel sam Fadida. Rui Pedro, ki igra šele nekaj minut, pa ima zdaj na svojem računu že gol in asistenco. Kakovostna razlika med Olimpijo in Rogaško je. Dofo, Fadida, hat-trick. Ne smeš se takole poigravati in preigravati ob Dofu. Rene Randuša Lamprecht, tole je Križan.
pa Mihalič. Mislim, da je bil Lamprecht tisti, ki se je preigral, žogo je ukradel Dofo. In kako nesebično podal potem za Faridaja. A poglejte, remi. Mr. Nikenš, it seems like it was an easy night for you, a clear victory, 5-0. Did you felt like it from the side of the pitch? No, in last week is not everything wrong. Today is not everything okay. I don't like the first half. I like the result, of course, but I don't like some things that we have done. Because we are building up a team. I know that is schedule busy, but we have to do some things that we train, and in the first half we didn't do it. So for me it's not a good first half. In the second half we improve a little bit, but in the end the result is perfect, of course. Clean sheet, 5 goals, 3 points, the first 3 points for the championship. This is the most important thing, but we look for the details, and the details we have to improve it. But these details that you mentioned probably gonna take a little bit longer than till Tuesday. A really important match against Ludogorets. When it's the time to start talking about that match and forget a little bit this one? Right now, after the match, or tomorrow? Right now we don't have time to sleep also. Right now we have to start to look to the Ludogorets. Now is the moment. With all energy that we have, recovering the best we can, prepared the match in the details, like I said before, because it's going to be one of the most important moments for the club in the last few years. And this is the moment that we all expected, a match that could define the future of the club also. This is important. We know the players are really focusing from now on in that match, but we know that Ludogorets still the favorite for the match. Gospod Drobne, še ena tekma za vašo ekipo, ko odhajate domov z ničlo, še ena tekma, ko se zdi, da ste kar precej naivno prejemali zadetke. Kako ste vi vse skupaj videli? Sigurno smo spet v prvi četrtini, petini tekme spet prejeli zadetek. Bom rekel, da danes res smo zadaj zelo plavali. Če je to ta proces šolanja, potem ok, dejstvo je, da je Olimpija veliko tehnično močnejša, ampak goli so pa res bili zelo, zelo naivni. Pravzaprav v prvem polčasu iz 2 priložnosti smo dobili 2 zadetka, mi pa zopet neučinkovitost. Pri 1-0 imamo 2 zelo lepe priložnosti, ne izkoristimo. Jaz mislim, da smo vseeno prvi polčas sploh bili dobri v prehodu, da smo bom rekel, za naše sposobnosti dokaj dobro parirali, ampak ja, zmanjka nam tista pika na i, da bi nas dvignali v sami tekmi, ne. Kakšen teden je zdaj pred vami v pripravi na recimo temu domačo tekmo, čeprav vemo, da odhajate pravzaprav na domačo tekmo v Krško? Kaj boste zdaj dejali fantov, kako se pripraviti na Domžale? Ja pa nič, lejte, na koncu 4., 5. gol je čista neodgovornost. Kaj ćemo zdaj? Zdaj tekma je za nami. Zdaj, če smo se v tej tekmi nekaj naučili, potem je to super. Tekmo bomo zanalizirali, se pogovorili o določenih situacijah, absolutno, ampak lejte, gremo naprej. Ogromno tekme je še pred nami. Vseeno jaz mislim, da ko bomo enkrat tudi zadeli, ko se nam bo odprli, ko bomo dobili to prepotrebno samozavest, da bo potem tudi rezultatsko dosti boljše. Najlepša hvala in srečno. Prosim. Ja, v moji družbi z tabora Olimpije, Sar Fadida. Sar, congratulations. First, you can put the ball up so the fans can see it. I checked it real fast, but I think this is the first hat-trick in your career. It's the first hat-trick, yes.
an important match because of the European calendar. It was important, 3 points at the beginning of the season. How do you see the match? This gives us confidence for the game in Tuesday. I'm so happy for the win, and let's go. The very important game, and I'm happy for this. It seemed that you scored just in the right moments at the beginning of the match, at the end of the first halftime, and then you got the job done. Was it that relaxing on the pitch, or it was a little bit harder than the result shows? I think all games you play, this is hard, but we come to the game, we want to win and finish the game. The expectations for Tuesday's match against Ludogorets are surely high. It's going to be a big crowd here. Excited? Yes, very excited for me. It's the first time I play in Champions League. I hope we win the game. And now tomorrow we have training, rest a little bit, and let's go to win this game. Thank you very much and good luck on Tuesday. Ja, v moji družbi Rene Rantuša Lamprecht. Težka tekma za Rogaško. Olimpija je nekako dokazala svojo kvaliteto. Kako je bilo vse skupaj videti z igrišča? Vse ste videli na igrišču. Kvalitetnejši nasprotnik, boljši nasprotnik, to se je poznalo na terenu. Treba iti dalje, treba trenirati z glavo gor proti drugi tekmi in to je to. Kaj je tisto, kar bo zdaj nekako najprej potrebno spremeniti? Kar nekaj golov je bilo resnici ljubo prejetih, precej poceni. Prvo prespati ta dan, bo se pripraviti na naslednjo tekmo z najboljšimi močmi in to je to. Najlepša hvala. Dalje zmagati.